yabaye. Ikipe ya Manchester City yari yasuye ikipe ya Tottenham Hotspur. Umukino watangiye rwose ubona ko biri muri favor ikipe ya Manchester City. Twese tuvuga tuti ikipe ya Man City igeze muri bya biye nyine byo kutarekura, kuko abasore bajya bavuga ngo dalili za mvura zagaragaye hakiri kare cyane. By'imvura ni ibicu. Byagaragaye hakiri kare ku munota 11. Shediki afungura amazamu, umupira yarahawe na Erling Brot Haaland. Ubwo nubundi umuhigi ni wari wahindutse umuhigo ubundi, kuko Shediki twari tumaze kumenyera ko ari utanga imipira. Afungura amazamu ku munota 44. Semenyo atsinda igitego cya kabiri, umupira yarahawe na Silva. Turavuga tuti kabaye bajya no kuruka ari ibitego 2-0. Gusa Solanke nibatakaza n'iki gikombe bazahora bavuga ko ari umwe mu babigizemo uruhare. Abandi bose byari byanze. Ku munota 53 araza atsinda igitego cya mbere, ku munota 70 atsinda igitego cya kabiri, nuko rugaje umukino urangira ari ibitego 2-2. Man City yongera gusubiza igikombe mu biganza by'ikipe ya Arsenal. Bamwe bati ni umuvumo ikipe ya Tottenham yashyize kuri Man City. Iteka ryose usanga Man City bimeze neza, hanyuma yajya gusitara ikaza gusitara kuri Tottenham. N'umundi rero kubanza ibitego 2 mu gice cya mbere ikaza kubigomborwa ni ikimenyetso cyongeye gushimangira bimwe mu byagoye Guardiola muri iyi sezo bitandukanye n'imyaka yagiye ishira kuri ekipe ye. Bitatu rero muri byo byagiye bigarukwaho. Icya mbere, ekipe ya Manchester City they can't control the momentum nkuko byahoze. No kuvuga ngo ikipe iyo mukinnye mukayibanza ibitego 2 ikagaruka ikabatsinda igitego kimwe mu ntangiriro z'igice cya kabiri, akenshi isa nibonye izindi mbaraga nshya, isa nitangiranye ubundi bushyuhe, ubundi bubyutse, ku buryo bigiye gushaka n'uburyo ahita kugombora icya kabiri. Iyo faze rero yo hagati yo gushaka igitego cya kabiri kuri yo nawe ushaka icya gatatu kuri wowe, hazamo nyine gukontorora iyo moment, kuyijera. Icyo kintu rero Pep yabaye nk'uvuga ati reka ngerageza gushyiramo abakinnyi bafite imbaraga bashobora kuza kumfasha nyine guhangana n'ikipe, ko Premier League imaze kuba nanone shampiyona irimo fiziko igaragaramo ikintu cy'imbaraga nyinshi cyane. Niko gufata umwanzuro, aravuga ati reka nsimbuze. Aza gufata decision, aravuga ati ubwo byari 2-1, aravuga ati Sherki aranobagiza agapira neza ariko reka nshyiremo umusore w'imbaraga. Azana Tijani Reinders, aravuga ati Aitinuri reka mukuremo nongeremo Nico Gonzalez nawe aze ashyiremo izindi imbaraga. Icyo gihe rero mu kubitekereza yatekerezaga yuko aba bakinnyi babiri nibaza mu kibuga abakaza kwiyongera kuri Rodri, arabagize ikimediane kirimo ingufu. Urumva kugera Rodri akina 6, ukagira Nico akina 6 na Tijani Reinders ukina 8. Yashaka ko bahangana na mediane nanone yari irimo imbaraga z'umubiri ya Palinya na Bisuma na Kono Galaga. No kuvuga ngo approach ya Pep yabaye niba bari gukoresha imbaraga z'umubiri, reka nanjye shyiremo abandi bantu bafite imbaraga z'umubiri. Icyo kintu rero nari mpereho cya they can't control. No kuvuga ngo icyo yari yiyimye ni bwa buryo Pep asanzwe azeho kugumana umupira aposesinga neza, none ajya mu cyo twita physical battle, hanyuma nyine baza kumugombora igitego cya kabiri. Icyo ni icyambere cyagaragaye muri uyu mukino. Pep Guardiola yongeye kugaragara ku ikipe ifite ikibazo muri final third mu bakinnyi navuga ngo batsinda. No kuvuga ngo imbere mu by'ukuri Pep aravuga ati twagomba kugeza imipira myinshi muri box, kandi hari ahantu twagiye twisanga muri situation za 1-1, hahandi umukinnyi waba asigaranye n'umudefenseur umwe, ariko ugasanga kumwerimina Haaland hari inshuro ebyiri yageraga imbere y'izamu clearly umupira ukabona utaye hejuru cyane. Aravuga ati rero ni ibintu dufite ku improvinga, kuzamura urwego rwacu rw'uburyo igihe tubonye chance zo kugera imbere y'izamu dushobora kurangiza izo action za 1-1. No kuvuga igihe tuhanganye n'umudefenseur umwe, ibyo ntabwo byigeze bigenda neza. Kandi Haaland wari ubivuze, Haaland nawe nubwo yagize uruhare ku gitego cya Ryan Cherki nibyo, ariko ni match nawe atongeye guscoringa. Bigaragara yuko Haaland nawe ibitego muri no minsi arasa n'ubibuze, ntago ari kubitsinda cyane. Hanyuma
icya gatatu rero cyaje kugaragara muri uyu mukino, Man City imaze igihe ikora match mu gice cya mbere, igice cya kabiri kikayigora. Iyi kipe ya Man City urumva imaze gutsindwa, mwumve no statistic ukuntu ibabaje. Yego. Imaze gutsindwa ufashe igice cya kabiri gusa, noti igice cya mbere, ufashe igice cya kabiri guhera ku minota 46 kugeza ku minota 90. Imaze gutsindwa igice cya kabiri inshuro zingana n'iza Burnley. Kwa kundi igice cya mbere kiba ari okay, ariko ubaze igice cya kabiri gusa ukwacyo iminota 45 igice cya kabiri imaze kugitsindirwamo inshuro zingana n'iza Burnley. Burnley niyo kipe iri mu makipe ya nyuma mu Bwongereza cyane. Wabireba rero bikakwereka yuko icyo kintu nacyo ni kikwereka ko ikipe ye uko yatangiye match ntabwo ari kugaruka mu gice cya kabiri. So ibyo bice bitatu rero nibyo bice Pep agomba gukoraho, gukontorora neza umukino nkuko yabihoranye, kugerageza kurwana no kurangiza ama action kenshi ya 1v1. Icya gatatu nicyo gice cya kabiri uburyo ikipe ye itakitwaramo neza. Ibyo rero byugu cya Arsenal yahise basiga atandatu. Ikipe ya Tottenham Hotspur muri uyu mukino yagereje kuba navuga ko ariyo yagize umukino mwiza par rapport ya Man City, kubera ko yari bizi neza cyane ko ku kijyanye na possession idashobora kugira ikintu ikora imbere ya Man City. Muri ya Man City ya dominiye umukino kugera kuri 61%. Ikipe iragenda igira 39% ya possession, ariko shot on target za resheshatu za Man City, enye za Tottenham Hotspur. Ikipe ya Tottenham mu buryo 12 Man City yagerageje yatsinzemo ibitego 2, Tottenham igerageza uburyo 11 kubyara ibitego 2. Umva rero ko bemeye nyine barasafaringa, passe za Man City zari 559, ariko ikipe ya Tottenham yatanze passe 276, ariko iyo domination yose iba isa nkaho nyine nta musaruro n'umwe. Igitego cya mbere baje gutsinda ku ruhande rwa Tottenham, Pep ntiyacyemeye neza, kandi afitemo ukuri, kuko hari ukuntu ubona ko Dominic Solanke yabaye nk'ukubita Maguire yari afite umupira, kwa kundi ufite umupira ku kirenge undi amuturuka inyuma akubita agatsinsino nyine na Godio abona kumutwara umupira. Bajya no reviewinga kuri VAR. VAR rega VAR ikoreshwa n'abantu. VAR ibintu byo mu Bwongereza wagira ngo barabiganiriye, sinzi ariko ewe ruri hose. VAR basubizagamo ishusho umuntu bakamukubita ikirenge ubireba, ariko umusifuzi ngo munyeke indi angle nayo bakayimo ikirenge bakagikubita ubireba, arangije umutarama ahita gutya ngo biri soft ngo mutereka yari n'igitego. Yesu wabambwe Gorgota ku musaraba. Njya Arsenal simfana Man City, ariko rwose isifure ntabwo yabaye fair kuri Man City ku gitego cya mbere. Muri post match yavuze ngo it happens once again. Ati byongeye biraba. Umunyamakuru ati biki? Ati se ntiwabibonye. Undi ati bivuge. Bateranya amagambo ndaseka. Undi ati bivuge. Guardiola ati se ndavuga, ati nta bindi mfite kuvuga. Ati se ntushaka kubivuga. Icyo kintu nkemerera Pepe cyane imbere y'itangazamakuru. Guardiola yababaye yendaga iwa nabuze ikintu akora. Niyo yababaye ati ntashaka kwishugunya muri 18 imbere y'itangazamakuru ku basifuzi. Nibyo bavugaga rero ikipe ya Arsenal yari yakinnye mbere ikipe ya Manchester City, atandatu yayo rwose ubu irayacigatiye kuko batsinze ikipe ya Leeds ibitego 4 ku busa. Ibitego 4 ibitangazamakuru by'umwihariko mu gihugu cy'Ubwongereza bose baravuga bati iki gikombe kiri mu biganza by'ikipe ya Arsenal, kugitakaza bagomba kuzabibazwa guhera ku mutoza. Cette fois-ci Arsenal ngira ngo seriousness ya Man City ubundi ni abantu batinyaga cyane. Arsenal ngira ngo mu mukino wayo wabaye kwa gatandatu abantu baravuga bati buri gihe Arsenal iri bukine nyine Man City yiri bukine mbere ya Man City. Arsenal yanyaye irakina ikagutsinda ikaguhaga ikakurusha, ariko Arsenal yizi ngo Man City yarayitsinze. Ikintu message iclickinga ku bwonko bw'abakinnyi ni ikintu bita ubwoba bwo gutsinda no gurabumva batafite muri control. Ariko ubwoba bagiraga bwari bushingiye ku cyo kuri Man City yariyo n'ibyo yagiye ikora kuri kubakeba cyane cyane ikipe ya Liverpool bagiye bikana na Arsenal. So n'umwango ibyo byose bigenda bishyira dute mu ikipe ya Arsenal, bavuga ati ahari tutabasha gutwara igikombe. Ariko ikipe ya Man City itweretse neza ko
ubwo ibi ni ibibazo turimo turavuga byo mu mukino umwe Rugaju, ariko ni ikipe ya Man City nyine irimo iragaragaza seriousness nini cyane. oyo ntabwo imeze neza cyane muri sezo. agitaka Iratakaza na za Bodo Glimt, iratsindwa imikino, iranganya imikino, iratsindwa na Man U, iranganya na Tottenham yatsinze ibitego 2. So numva ngo ikipe ya Man City yagaragaje ko atari yantari kujya inyuma ngo uwumve imirindi yayo itonome asigare muri mind game muri no sezo ako nishize yagoye Pep siniyi gusa iragoye pe. Numva ngo rero Arsenal biri mu biganza byayo, ubu kubitakaza byabazwa Arsenal kurenza uko batekereza ngo wahuye n'umucalenja. icyo nakunze kuri Arsenal iyi match mbere yo kwiba uziko Man yari yatsinze Arsenal, noneho Arteta bateguriye match ya Leeds yavuze amagambo akomeye kandi yagaragaje ko ari mentalite mu byo kuri bagize wenda nshya cyangwa imitekerereze mishya ariko igusha nyine kujya ku gikombe. Yaravuze ngo tumaze gutsindwa match ya Man U twaricaye n'abakinnyi twibaza ibibazo bibiri turaganira twibwiza ukuri. Ikibazo cya mbere cyaro kuvuga ngo tubwizanye ukuri, nababwiye uko mbabona cyangwa uko mbatekereza, nabo mbasaba kumbwira uko bo bantekereza nk'umutoza. Ese mu yandi magambo ni nko gukora icyo nakwita evaluation, tugakora na evaluation. Mumbwire niba mubona hari ibyo ntoza bitari byiza, mumbwire niba hari ahantu mubona ntabafeya, mumbwire niba hari ahantu mbavuna, nanjye mu mwanya ngira icyo mbabwira. Noneho we igihe bamuhaye umwanya yarababwiye ngo muri beza cyane, kandi iki gikombe twagitwara. Icya kabiri rero yarababwiye ngo reka tube abantu bishimye, ariko turwanire ibi bintu twubatse ino myaka yose, kandi ndabizi neza ko tubikora tuzagera ku ntego dusoze dutwara igikombe. Bari bishimye mu myitozo itangira iki cyumweru gishize, biza kurangira rero bakoze reaction nziza cyane y'ibitego 4-0. Ntekereza yuko ku bwanjye Arsenal mu by'ukuri nubwo baje kugeramo ikibazo cya Merino wavunitse, ushobora kuzamara igihe ari hanze, Arsenal ngo no kureba niba hari undi mukinnyi yaza no mu mediateri, ariko iyi match batsinze City gahita itakaza next week nako muri no weekend ahubwo City igomba gukina n'ikipe ya Liverpool. Biri gushyira Arsenal muri position nziza mu buryo Man City, Tottenham, Manchester United weekend iraryoshye cyane. Iyo Man United uvuga rero yasa biri bwakire Sandra. Liverpool nukwisa kunganya cyane, Man City ikongera gatakaza abiri bo batsinda Sandra bagahita 8. Iyi minota itatu dusigaranye na nyango tuganire ku ikipe ya Manchester United ndetse n'ikipe ya Chelsea. Ikipe ya Manchester United umenya spirit yo gutsinda noneho no kugira gukomeza guhatana kugira ku minota nyuma kwizigira umenya irimo iragaruka kuko batsinze ikipe ya Fulham ibitego 3 ku bitego 2, nyamara ariko kugera ku munota 56 bafana b'ikipe ya Manchester United babonaga ko byamaze kurangira, gusa siko byagenze kuko kuva ku munota 85 Fulham yahaza ikipe ya Man U kugeza ubwo Sesko abonye igitego cyasanze intsinzi mu minota y'inyongera. Hari ibintu bitatu abantu barimo barashimira bita Michael Carrick. Ejo bundi ndagendera kuri interview Lisandro Martinez yatanze bamubaza icyahindutse muri dressing room, aravuga ngo n'umuntu wumva buri wese akamubwira ibyiza mubonamo akamusaba ko azabimuha byose uko bingana. Aravuga ngo ntabwo ari abakinnyi gusa yamaze gutwara imitima, na staff ye barimo baramwumva neza cyane. Michael Carrick ni umuntu ukubwira icyo ubura akagusaba ko wamuha ibyo ufite byose. Avuga ngo uyu munsi turahatana dukoresheje umutima n'imbaraga zacu zose twumva twazimuha. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Michael Carrick muri interview yavuze ku muntu bita Kobe Mainoo n'umuntu bita Casemiro. Aravuga ngo igihe cyari cyo cyose twagize ibibazo, Casemiro na Kobe Mainoo ntabwo ari beza mu gihe tudafite umupira. Twawutakaje. Kobe Mainoo ufite umupira aragufasha akawushyira mu espace, aragufasha akawupasa neza, aragufasha akawukontrola, ariko tudafite umupira ahagarara ate? Na Casemiro ati iyo niyo travail twakoze muri iki cyumweru. Ikintu gikomeye cyane rero Carrick nambere cyambere navugaga ni dressing room, kwishyira hamwe. Icya kabiri esprit combatif yazamuye muri Manchester United. Nuvuga ngo ni Man yari izwiho gutsindwa ibitego ikarekura ikavuga ko byarangiye, ariko pour le moment babitweretse muri match ebyiri, yaba ari Arsenal yaba ni Fulham,
kunganya ibitego bakagera igihe bagaforoza bakavuga ngo ni iminota 9 batwongeye bagashyiramo icya reka gatatu. dushyiremo igitego cya gatatu. Ibyo rero nibyo abasesenguzi mu ijambo rimwe bise cynicism, ni uburyo bw'uko umuntu agira ikintu cya self motivation ariko ituruka muri self interest n'ubundi. Yeah. Kumva ko wowe uninze Manchester Ibyo ari binari yawe, ibyawe. ikipe ari yawe, kuza mu makipe ane ari ibyawe, kumva ko bikureba izo responsibility, Cyane. ukazakira ugafightinga ugakoresha imbaraga z'umubiri n'iz'ubwonko kugera ku isegonda rya nyuma. Ikindi mani uri gukoresha cyane muri kigeri goga wenda tuza Rigoga, twongere kunyuraho iminota gatoya itanu, tunogonore 5 pe. ni set pieces Twongere bari itanu. kuzibyaza umusaruro, ndetse na mediane yamaze kugera balance wari ukomeje kuri Bakobi Meno tuza kugarukaho wenda tukavuga no kuri Chelsea gato. Hanyuma mani nyine nkuko twari twabivuze, iyo ni ijambo rimwe tutagiye mu bindi, abantu bari kuvuga ngo habaye kongera kuzuka kwa Casemiro, habaye kongera kuzuka kwa kapiteni Bruno Fernandes, habaye kongera kugaragaza ko umwana w'ikipe ari Kobe Meno bameze neza, ati mediane yabo niyo moteri yabo, bakajya n'icyo bita deep defense idakunda kuva inyuma cyane, igumayo ikaba urukuta, hanyuma abasore bayo b'imbere bagakora icyo bita transition game. Ni ukuvuga ngo mani urayataka kubera urwo rukuta ruri hagati rwa Casemiro ndetse na Kobe Meno niyo defense yabo, bafata umupira bagahita bawujugunyira bari abahungu b'imbere, bagakora iyo transition iri quick nyine kuva mu cyo twita defensive transition bajya muri offensive one. Ni ukuvuga ngo bari kudefanda ariko babonye umupira bahise bajya mu kwataka biruka cyane, aribyo abantu bajya babona nyine mu ma terme technique yigiye imbere cyane, ibyo bita ama PPDA, no kuvuga ngo ni passes per defensive action. No kuvuga ngo mu gihe mu defense mukora passes zingahe musohoka mu kudefanda mujya mu kwataka, mani rero ikora nkeye. No kuvuga ngo iyo ifashe umupira yari kudefanda ni kwa kundi wabivugaga, ni Bruno kunya Bruno pa mwizamu, ni enye eshanu ni nako mani yakinaga ariko no kwagwa ba Cristiano. Mani ni ikipe yemera kugwa umupira kabisa yigasubira inyuma. Nanone niba mwibuka byabaga ari Tevez, Rooney na Cristiano, mani ikawufata hagati, scores passe nene ku ruhande, Runa kayifunga kikayishyira ku gituza, garo baro muri mediane, baro ugasanga hari cya dropinze dipa cya Tevez akabayidekaye ku rundi ruhande, Cristiano akaba ari rukankanye cyangwa Jisung Park bakayigwa muri box bagahita gufurapa ukabora kiriye. Icyo kintu nyine cyo kwihuta kizana niyo belief cyazanywe na Michael Carrick kiragaragara muri Man U. Hanyuma bari no kuba beza cyane kuri set pieces muri iki gihe, ku buryo navuga yuko mu by'ukuri hari ikizere gikomeye ko Manchester United ishobora nyine kuzagira ku bintu bya racisme. Mitanibuka inkuru nabonye ariko yari yanciye mu maso sinayibika. Uwo bita Alain Saint-Maximin, uramuze umukinnyi w'umufaransa, yavuye muri Newcastle, yego yagiye muri Newcastle acenga cyane, yavuye muri Club America yo muri Mexique, yari yaragiyemo muri 2025 kubera ko abana be babaye victime de racisme. Bari abona ntago tujya twumvikana mu bantu tutumvikana, abantu b'abaratino sinzi ikibazo bagiranye n'uyu mugabane wawe. Yarayaseje amasezerano, irondaruhu barajya ku ishuri bakabirondaho cyane, ati ntabwo ngiye kubabaza abana umupira ndawuretse ava muri Club America. Ababyeyi nyine kubera rugaju bitaramugeraho, n'ubundi se ko kuri iyi si tuba tubereho abana nyine twabyaye byarasizime ni ibintu ngewe ibintu bya segregation ko n'inkomoko zanjye zibinzanamo. Ndabizi ko anything, ikintu cyose gituma umuntu ashobora kugira gutandukanywa n'abandi, kuba discrimine, kubona treatment itari fair kubera ubwoko, uruhu, isura, inkomoko za kera n'ibindi wenda udahuje n'abo bantu, ni ibintu bibi cyane. Nta ikipe ya Chelsea yari mu rugo yakiriye ikipe ya West Ham United, ariko hari ukuntu rwose ikipe ya West Ham mu minota igera muri 36 rugaju yisanze kwa kundi bavuga ngo home away from home. Nibyo yakoze mu minota 36 kuko ku umunota 7 gusa ari yashyizemo igitego cya mbere, umunota wa 36 ibitsinze igitego cya kabiri, bajya kuruhuka ari ibitego bibiri by'ikipe ya West Ham. Ariko ikipe ya Chelsea nayo yongeye kwerekana ko iyo n'umutoza wayo bafite ubushobozi bwo kugaruka kuva ku minota 56. Ibirori byaratangiye kugeza habonetse igitego cya gatatu cyaje ku munota wa kabiri w'inyongera cya Fernandes
atatu aguma mu rugo. atatu barayatwaye. Abantu benshi bavugaga yuko Chelsea yatangiranye line-up itari yayindi nyine abakinnyi beza babanzamo, cyane ko abasore nka Pedro Neto, abasore nka Pedro bari babanje hanze biturutse ku kuba n'ubundi bari bagize match ya Champions League mu cyumweru hagati bagiye mu Butaliyani kwa Napoli. Ubwo rero yahinduraga mu gice cya kabiri akabazanamo ikipe ya Chelsea yahise itangira nyine gushyuhana ikipe ya West Ham, baza kuyigombora ibitego 2 ndetse bayishyiramo n'icya gatatu cy'agashingura cumu. Kubera iki Chelsea yari ikeneye iyi match cyane, impamvu nuko bakeneye umwanya wa 4 kandi barabona ko Man U yazutse yagarutse. Baravuga bati dukoze ikosa rero tukagenda duta amanota nzira mu gihe Man U iri gukina champion gusa twe dufite Champions League tugifite na za FA Cup. Byazatugora kuyifata mu gihe kiri imbere. Baza rero kugirana ibiganiro n'umutoza muri half time nyuma yo gukora izo mpinduka, azanamo n'abasore nka bakukurera batari babanjemo, ubundi ikipe iragenda ibiyanyayo iratsinda. Chelsea ni ikipe ikomeye mu by'ukuri, nanakunze ko n'umusore Sarr bamugaruye muri defense yabo, ubu ngubu agiye kongera aze n'umusore bagiye batiza plutôt, ubu bongeye kumugarura. Mwarabibonye yuko yarari muri equipe nationale ya Senegal yatwaye igikombe. Biragaragara yuko rero ikintu atari yabasha gushyira ku murongo gusa no kongera kugarura Cole Palmer mu bihe bye. Cole Palmer maze igihe kinini mu by'ukuri yaravunitse, agenda akina match imwe ebyiri akongera akagira utunok, ubundi bakamuruhutsa cyane kugira ngo atongera kugira ama injury. Ariko muri rusange Chelsea bari gukora neza, ni ikipe itanga icyizere. Abenshi bari kuvuga ngo Chelsea is the future. Chelsea ntabwo bari kuvuga ko ari ya nona. Chelsea ngo niya hazaza. Abashaka bati 2027 nk'iyo sezo ukurikije abana baye imyaka bafite n'umupira bakina, izi kipe nyinshi zimaze gushajisha abakinnyi, Chelsea zagorana. Ikipe ya Chelsea nakunze mentalite z'umuzamu wabo Robert Sanchez. Batsinzwe ibitego 2-0 barimo barajya half time, abafana barababuwinga cyane bikomeye. Urumva bari ku kiraro Stamford Bridge, barababara cyane, babavugiriza induru. Video yagiye agaragara Robert Sanchez yarabwiye ngo stay calm guys, we still have 45 minutes, we can do something. Gutyo arimo arabwira abafana avuga ati mutuze, minota irahari, kugenda uzamuka cyane. Nabonye iminota 45 Guillem Balage critique umwe mu basesenguzi bakomeye ku isari muri batatu ba mbere baza umupira, yandika n'ibitabo kuri football, avuga ati abantu bareke kugira stade ahantu hari environment iri toxic, hano kuza kubulinga abantu. Ni usanga asigaye ibintu bya racisme, umuntu arakora kana bakamutuka ku ironda roho. Ni usanga abantu bose barihaye ibintu ngo bu, usanga abantu barihaye ibintu byo kumwaza abantu, ibintu byo ku nyine. Ubundi stade ntago ari uko zahoze kera. Yes, golding abantu accountable ni umuco, ni byiza, ariko abanyamupira twebwe muri football, aba sportif banyabo, sinzi ibintu ukuntu byahindutse muri no si ya none. Ubundi to holding abantu accountable ariko muri discipline, sibyo? Abantu kera bakoraga ibyapa kwizigira, sibyo? Ukaza n'icyapa udatukana, kirimo discipline, ukandika ati wenda out, mukakizana ikibandero rimwe na mugakodesha nakajugujugu mugasaba polisi ati twe turakizengutse ejo stade mbere ya match, mukaza mutuje. None abongereza bifata nk'abantu baba noble nyine bafite akantu nyine ko kwiyubaha. Muri iki gihe rero nabo babaye nk'abandi bose, babaye nk'abataliyani. Abataliyani bameze kuri ujye wana bari abatipe babantu zaba mafia b'abataliyani bafana za Napoli, bari abaza bambaye ubusa badegaje baje ku bimoto, bari no baba gutuka bazamura n'urutoki rwa musumba zose, bavuga ati ibyo bintu uri kwikora n'ibiki mu ikipe yacu. So hari ukuntu muri Chelsea rero, ariko nako katumye wenda igice cya kabiri abantu baturakariye, dushyiremo ingufu basha kubyitwaramo neza. Indi yakoze neza rero ni Liverpool. Newcastle abanje igitego, ndavuga ni Newcastle banze igiye gushyuhana umuntu, Liverpool ikora reaction hanishyiramo 4. Yari iri ku rwego rwo hejuru. Umwe mu bana batangiye kugaruka, abantu batangiye bamukritika, ariko Fran Wirtz warana ko amaze gutuza, amaze gusubira muri za fumo yari arimo muri Bayern Leverkusen. Ari gukora ibitego, ari gukora ama assist, ari gukina neza, atangiye kwibona. Equipe itangiye kusa naho babakinnyi barimo ba Dominic Szoboszlai, ba Wirtz batangiye kugaragaza uruhare rwabo mu by'ukuri. Nubwo Liverpool nayo target uyu mwaka ari ukuza mu makipe ane, bitazoroha. Ibazantu hari Man U, hari Chelsea, hari na Liverpool, sirwanira umwanya wa 4, birakwereka uburyo ari umwanya uzagorana cyane. Hanyuma Man U